Iiningwanima pethimbo lyashugunina ku Ellen G. White. Toyi etelwa esiku kehe ko YouTube ya The M Sisters. Ongulonene 8. Kalunga okwetu lombwela shoka tuna oku adha pethimbo lyetu. Omanga ina alelwa komushigakano, omuhupithi okwa hokolole aalongwa ye kutya otaka dhipagwa na otaka yumuka natango kuusi. Naayengeli oyali ya holoka okudhidhilika iitya ye momadhiladhilo nomomitima dhawo. Aalongwa oyali taya kongo emanguluko kondjoko ya Roma lyopakathimbo, na kayali taya vulu okwiidhidhimikila edhiladhilo ndyoka kutya ye moka eitalo lyawo lya kankama okuna okuhepekwa keso linyanyalitha. Iitya mbyoka yali yena okudhimbulukwa oyali ya kanamo momadhiladhilo gawo, nasho ethimbo lyomaudhigu lya kaholoka olya adha inaya ilongekidha. Eso lya Jesus olyali lya teitha omukumo thilu onga kali eya kumulila. Ano momahunganeko onkalamwenyo yetu yelithilwa nawa ngaashi yali ya yelithilwa aalongwa kohapu ya Kristus. Iiningwanima mbyoka ya kwatakanithwa nethimbo lya hugunina moka Jesus taka thikama koshipundi shepangulo nokuhulitha po edhiminepo lyoondjo noshowo iilonga yokwiilongekidhila ethimbo lyomaudhigu oya hololwa puuyelele. Ashike oyendji kayena we euveko lyoshili shika sha simana onga mboka yali inaye shi hololelwa.